Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempesongkem abdi telam. Abdina Jasmine Nabila dari SMA Negeri Setong Asim Bagus. Petinga toraki tungeng kala benpul empul gudil sepengko. Pak Siman andi kerpui telak mikir. Kerpui pacenten, kerpui pangorpi, ben sepandek buntok buduk naseki edi. Pacenten ben korpina aroma saangke andi buduk secong rabuke saring sokona bagus. Mun kerpui saperundut keni kayak sambika sabe, sepandek buntok acelan norok buntek pancentenna. Korpina norok buntek edi budi katibi. Kala ben kenika abena oleh bes ngabeseki sepandek buntok. Sebab tengkateng sepandek buntok abena kacukan. Abena nengeneng bayang tengah na jalan. Otabe buru kaman-kaman. Mun pacenten ben korpina panang kele sepandek buntok in mainan esetikna. Belum ceblungan dalam aing, lur kuluran, ben peremporan dalam celot. Esetong are sepandek buntok entar pole kasabe apeun pacenten ben korpina. Pak Siman sake teti pikir kenika entar kasabe tak apeurang Pak Siman. Ben kenika tau tibik celena kasabe sepandek buntok acelan intarana pacenten ben korpina. Seka telo lebet esetikna setong tamenan cekung. Esa kalelenga tamenan kenika bede paker. Plak, plik. Wah, matuang ku cekung ruah. Ocakna sepandek buntok. Nanging kaula nateu mak. Njo ocakna emakna. Ngabes bakna paker ruah. Tak oleh bakna lepuh ka dalam kebun ruah. Leju terus jalan. Plak, plik, plak. Pacenten ben pangorpina terus ajalan. Sepandek buntok etete niku ongku pakir kenika. Oning-oning etang ngalemun pakir kenika beda lo keke. Kok ngeni cek masuk lo kekeria. Pekira sepandek buntok. Pacenten ben pangorpina terus beli ajalan. Bekta pacenten ben pangorpina apiluk esetong pilukan sepandek buntok abeli laju entar kata menan cekung kenika. Kala ben ngestete esok onaki cetak kakak dalam keklok ke pakir kenika. Kabenderan cetak kakak buah kalau ke pakir kenika. Samarena masuk aki pole soko ada na sesalaja. Ben krak 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 pakir kenika arek sepandek buntok samangken penbede dalam mata menan cekung. Bunga nata lebet cekung sedengode kenika ekar pese abek nangokan sakenyanga cekung sengode ben puak kenika tekente lepu kacolokna. Setong aki di budina cekung salok kek kenika lober ekakan. Hup hup hup. Apakah saknarwa? Sepandek buntok cek tak kercut tuh. Hup hup. Setong purus seraju datang kak berkak. Mete abekna. Sepandek buntok burua ka korpina. Abekna burua sakelara. Tapi lo bengapa ker sekelak pontak pateng pole. Di malo beng ruah. Abekna aleceng kaberek katemor eto kenika tak etemu tak cuna. Hurus seraja kenika nyerser abekna. Sepandek buntok loncae lacu kekek sokona. Duh, sakekna tak tangkungan. Sepandek buntok buru saklara kapaker. Paker kenika terak tak kerosak kapi. Ben sepandek buntok buru maceceng kasabe. Sepandek buntok cek pungana bektona ngale korpina. Betena ekir sekiraki ka betena korpina. Korpina ngabes sakecek. Lacu enger takan tak sengoca aka budukna. Jeria oleh namun bekna tak endek ngedingaki ocak nareng tua. Tapi etang ngale mun budukna kenika ngotak sakocur betena budukna kenika yang ngese ocakna pabecek tengka polana abekna.
Cek sakale-sakale noroti pekeranat ibi bakna. Cokap sakak dinto tung sebisa kaula persaki. Kacepot gulana merah. Salalapot nyoon sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.